Ikaze kuri mwese mwakuzi mwabyutse mwiteguye kujya mu kazi. Reka mbere yo kujya mu kazi tubabwire amwe mu makuru tugomba kumenya mbere yo gutangira akazi kacu ka buri munsi. Nizere ko kandi mwagize igitondo cyiza. Niba ukurikiye mwakuzi rwose ufite igitondo cyiza kubera ko uri guhumeka umwuka w'abazima, ibindi burya biza nyuma iyo umuntu ahumeka. Niki tugiye kubabwira rero, turaza kubabwira ko RSSB Tigers yabaye ikipe ya mbere yo mu Rwanda yegukanye igikombe cya BAR. Hanyuma turaza no kubabwira ko hari umudamu ukurikiranyweho kwiyegura akoresheje imiti igabanya ububabare. Turaza kubabwira ko nanone u Rwanda ruri gushaka ikindi kigo kizabafasha kwamamaza ubukerarugendo muri Amerika. Hanyuma turaza no kureba ukuntu muri Uganda bimeze, turaza no kureba ukuntu i Burayi bimeze ku bijyanye n'inkuru zidasanzwe aho i Burayi. Turaza no kureba ukuntu muri Amerika habereye impanuka ikomeye mu Ruganda. Hanyuma turaza no kureba uko muri Kenya bahanganye n'icyorezo cya Ebola. Turaza no kureba muri Uganda naho hari inkuru idasanzwe. Hanyuma turaza no kureba inkuru nziza muri Nigeria, aho Nigeria yakuriyeho visa abanyarwanda bazajya bajyayo mu gihe kitarenze iminsi 30. Hanyuma turaza kureba nanone ukuntu abagabo bakize Ebola bategetswe kudatera akabariro nyuma yo gukira Ebola. Hanyuma turaza no kureba ukuntu Iran nayo Amerika yayibwiye ko yiteguye kuyirasaho. Turaza no kureba ukuntu PSG yatsinze nibyo, ariko nanone kwishimira intsinzi byateje ikibazo i Paris mu Bufaransa. Hanyuma turaza no kubabwira ibijyanye n'inkuru ibabaje igaragaza ukuntu mu majyepfo y'u Rwanda hari umusore wishe mama we amwicishije urusyo. Ngizi inkuru tugiye kuganiraho. Nimureke duhere ku nkuru ya mbere twahereyeho, aho RSSB Tigers yabaye ikipe ya mbere mu Rwanda yegukanye igikombe cya BAR. Ikipe ya RSSB Tigers BBC yakoze amateka yo kuba ikipe ya mbere mu Rwanda yegukanye irushanwa rya Basketball Africa League BAR 2026 nyuma yo gutsinda Petrol de Rwanda yo muri Angola amanota 90-88 mu mukino wakurikiwe na Perezida Kagame. Kuri iki cyumweru rero tariki ya 31 Gicurasi 2026 nibwo muri BK Arena hakiniwe umukino wa nyuma wa Basketball Africa League wari witabiriwe n'abafana 6,629. Bakurikiye umukino harimo na Perezida Kagame witabiriye imikino kuva itangiye ari kumwe na Perezida wa BAR Amadou Gallo Fall, umuyobozi wa NBA Africa Claire Kamanzi, Perezida wa FIBA Africa Anibal Olerio Manave ndetse n'abandi. Umukino watangijwe n'ibirori birimo imbyino za Kinyarwanda zasusurukije abakunzi ba basketball muri BK Arena. Bari bamaze kureba umukino wo guhatanira umwanya wa gatatu wasize Al Ahly yo muri Libya itsinze Al Ahly yo mu Misiri amanota 106-98. Umukino wa nyuma watangiye nabi ku ruhande rwa RSSB Tigers yari yitabiriye bwa mbere BAR, aho mu minota 6 ya mbere y'umukino yatsinzwe amanota 20 itarabona na rimwe. Icyakora ikakuzuza kugeza agace ka mbere karangiye ari amanota 27 ya Petrol de Rwanda kuri 16 ya RSSB Tigers. Mu gice cya kabiri byakomeje kugenda gutyo nyine. Hanyuma mu minota 2 ya nyuma y'aka gace ka kabiri nubwo BBC yarushije cyane Petrol Rwanda inafashwa n'umurindi w'abafana ayobora umukino ku manota 42-37. Hanyuma umukino wakomeje kugenda gutyo, hanyuma biza kurangira n'ubundi RSSB Tigers itsinze amanota 90-88. Ibyo nuko byagenze, nuko umukino wagenze muri rusange. So félicitations kuba twari igikombe. Muri rusange biba ari byiza muba mufite ikintu mugezeho rwose. Hanyuma reka tuhite twigira i Burayi, aho akurikiranyweho kwiyegura akoresheje imiti igabanya ububabare. Nyuma y'imyaka 6 bibaye, umubyeyi wo mu mujyi wa Toulouse cyangwa se Toulouse mu burengerazuba bw'Ububiligi akurikiranyweho kwica umwana we binyuze ku kumuha imiti myinshi irinda ububabare. Uyu mubyeyi yagaragaye mu rukiko muri iki cyumweru kiri kugana ku musozo, hasuzumwa niba yajyanwa mu nkiko ndetse byemezwa ko agomba kuburanishwa. Inkuru ihera ku wa 7 Gashyantare 2020, umwana witwa Aro w'imyaka 2 yagombaga kujya kubaga uduce tw'umubiri tuzwi nka tonsil
tugize igice cy'ubwirinzi cy'umubiri, kuko tugira uruhare mu gusubiza inyuma virusi zitandukanye, ndetse tukagira n'uruhare mu kurinda ko ibice by'umubiri birimo ibihaha byafatwa n'indwara. Kubw'ibyago, utu duce duherereye mu muhogo inyuma gato y'ururimi twakuwemo bitera uyu mwana ububabare bwinshi, nyuma igifu no mu yindi myanya y'urwungano ngogozi hatangira kurwara. Nyuma nyina w'umwana witwa Stephanie yashyize ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga asaba abantu kumufasha icyagabanya uburibwe bw'umuhungu. Ati, ndashaka ubufasha bwatuma umwana wanjye adakomeza kumva ububabare. Nyuma y'iminsi mike Aro yasanzwe mu buriri yapfuye. Abaganga bavuze ko yarutse inzira z'umwuka zirifunga abura uko ahumeka. Nyina yashyize ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga nanone agaragaza ko umwana wapfuye ari umuziranenge n'andi magambo agaragaza akababaro. Icyakora si uko ubutabera bwabibonye, kuko mu minsi yakurikiyeho ababyeyi bahaswe ibibazo n'inzego z'ubugenzacyaha. Havumbuwe ko uwo mwana yishwe n'imiti yamugabanyirizaga ububabare yahawe irengeje urugero. Nyuma na nyina yemeye ko yahaye umwana w'imiti irengeje urugero, yavanze iya Dafarigan, Peldolan na Nurofen. Ati, yari ari kubabara, nashakaga kumufasha. Nukuri ntabwo nari nzi ko ndi gukora amakosa. Amakuru yagiye hanze kandi yagaragaje ko uyu mwana muto w'umuhungu yahawe ubwoko bw'imiti burindwi bunyuzwa mu kibuno. Yabuhawe mu masaha nk'icumi gusa, mu miti yikubye inshuro zirenga ebyiri ingano y'imiti myinshi umuntu aba yemerewe guhabwa. Impamvu ni uko umwana aba yemerewe guhabwa uyu muti banyuza mu kibuno buri masaha ane. Stephanie yabanje gufungwa mbere y'uko urubanza rutangira, nyuma aza gufungurwa by'agateganyo. Yari yagize ibibazo byo mu mutwe nk'umubyeyi wiciye umwana, nyuma umugabo we yakagatanya. Cyakora nyuma y'imyaka 6 bongeye kongera guhurira mu rubanza kuko iperereza kuri iki kibazo ryari ryarangiye. Nyuma y'imyaka 6 iperereza ryagaragaje ko mu myaka uyu mwana yamaze, buri munsi nyina yamuhaga imiti igabanya ububabare. Watanze amakuru yavuze ko uyu mwana yahawe imiti myinshi cyane mu gihe gito yabayeho, ari nayo mpamvu nyina yongeye gukurikiranwa. Watanze amakuru yagize ati, yamuhaye imiti myinshi mu buryo buhoraho. Yabikoraga umugabo we yagiye ku kazi. Nyuma y'imyaka 6 ubushinjacyaha bwari bwiteguye kongera gukurikirana umubyeyi w'imyaka 38 hanyuma akaburanishwa. Iperereza ryagaragaje ko uyu mwana yishwe n'imiti myinshi cyane yahawe, ndetse ko imwe yari igenewe abakuru. Byanagaragaye ko yahaga uyu mwana w'imiti kugeza arekeye nyine kugaragaza uburibwe bwinshi, kubera ko yari yarabazwe bimwe mu bice bye bigatangira kurwara akababara cyane. Aribazwa niba uyu mugore yarishe umwana babishaka. Gusa uyu mubyeyi yaherutse kugaragara mu rukiko rw'ibanze rwa Bruges mu Bubiligi, hasuzumwa niba yajya mu rukiko, ndetse byemejwe ko azaburana kuri ibi byaha. Akurikiranyweho ibyaha byo kwica bidaturutse ku bushake binyuze mu guha umwana w'imiti igabanya ububabare. Mu ibaruwa sekuru wa Aro nawe na se banditse bagize bati, ntabwo dushaka kwihorera, dushaka ko uyu mwana wakabaye afite imyaka 8 ahabwa ubutabera. Yari akwiriye kugira umubyeyi nk'uyu. Aho hari mu Bubiligi. Ubwo urubanza nyine ubutabera buzakora akazi kabwo, ntawamenya. Ashobora kuba yarashaka gufasha umwana ariko akabigiramo amakenga make, akamuha imiti myinshi aho kugira ngo imufashe, igatuma ahubwo apfa vuba. Hanyuma indi nkuru hano mu gihugu cyacu, u Rwanda rugiye gushaka ikigo cyo kwamamaza ubukerarugendo bwarwo muri Amerika. Urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB rufatanyije na ambasade y'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byatangaje ko biri gushaka ibigo bifite ubunararibonye mu kwamamaza ubukerarugendo kugira ngo bifashe mu bikorwa byo kumenyekanisha gahunda ya Visit Rwanda mu bihugu birimo n'ibyo muri Amerika y'Epfo. Ibyo bihugu u Rwanda rushaka kwaguriramo Visit Rwanda ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Brazil, Mexique na Argentine, mu rwego rwo gukomeza kuzamura ubukerarugendo bwabwo binyuze mu kongera umubare w'abarusura. Ubutumwa ambasade y'u Rwanda muri Amerika yashyize kuri X bugaragaza ko ibigo biri gushaka gutanga ubusabe bigaragaza uko bizamamaza Visit Rwanda muri ibyo bihugu bine buzarangira ku itariki ya 22 Kamena 2026. Bugira buti, urwego rw'igihugu rw'iterambere rufatanyije na ambasade y'u Rwanda muri Amerika biri gushaka ibigo bifite uburambe byafasha u Rwanda mu kumenyekanisha ubukerarugendo bw'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Mexique,
muri Brazil no muri Argentine. Hanyuma ibi by'umwihariko kwagurira Visit Rwanda muri ibyo bihugu bishingiye ku kuba bisanzwe bifite umubare munini wa ba mukerarugendo basura ibihugu by'amahanga. Hanyuma nanone turabibutsa ko u Rwanda rusanzwe rufitanye n'ubundi n'imikoranire yo kwamamaza Visit Rwanda mu makipe yo muri Amerika ya basketball. Hanyuma nanone bakagira imikoranire na Paris Saint-Germain yo mu Faransa, Bayern yo mu Budage, Arsenal yo mu Bwongereza, Atletico Madrid yo muri Espagne. Kandi rwose bakaba biteguye gukomeza kwamamaza kubera ko u Rwanda rwinjiza amafaranga menshi aturutse mu bakerarugendo barusura. Hanyuma tuvuye mu Rwanda nanone reka tunyarukire hirya hano gato mu majyaruguru y'u Rwanda. Guverinoma ya Uganda ntizongera gushyira amafaranga mu birori by'umunsi w'umugore w'ubwigenge n'uw'intwari. Guverinoma ya Uganda yatangaje ko itazongera gutanga amafaranga mu gutegura ibirori byo kwizihiza iminsi mikuru y'igihugu n'umunsi mpuzamahanga w'umugore, umunsi w'umurimo, umunsi w'intwari, uw'ubwigenge n'indi minsi mikuru guhera mu mwaka w'ingengo y'imari wa 2026-2027. Icyo cyemezo cyatangajwe n'umunyamabanga uhoraho akaba n'umwanditsi w'imari ya leta muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi Dr Ramadan Gobi, ugaragaza ko kiri muri gahunda ya guverinoma. Dr Gobi yavuze ko ibirori byo kwizihiza iminsi mikuru bitazongera gutangwamo amafaranga na leta, ahubwo Perezida Yoweri Museveni azajya atanga ubutumwa kuri radiyo na televiziyo kuri iyo minsi. Ati ntabwo tuzajya dutakaza amafaranga ku birori by'iminsi mikuru. Perezida azajya atanga ubutumwa ku banya-Uganda binyuze kuri radiyo na televiziyo. Aya mafaranga azigamwe akoreshwe ibindi bikorwa by'ingenzi guverinoma yateguye. Ubwo rero ndumva ibyo bihagije kuri iyi nkuru. Aho ni muri Uganda, icyo dukora ni ukubaha amakuru. Twibuke ko iyi ni inkwakuzi mukurikiye muri rusange. Reka duhite tujya mu Bubiligi aho yatawe muri yombi azira kugaragara mu mujyi afite ishoka. Mu mujyi wa Antwerp uherereye mu majyaruguru y'Ububiligi, abantu bakangaranye, abandi biruka bakiza amagara yabo nyuma yo kubona umugabo wari uri kugenda mu muhanda afite ishoka yibangura hirya no hino mu buryo buteye ubwoba. Uyu mugabo yatawe muri yombi na polisi mu Bubiligi kuwa 28 Gicurasi 2026 nyuma y'uko abaturage batanze amakuru ko muri aka gace hari umugabo uteye ubwoba wagendagendanaga ishoka mu muhanda rwagati ntacyo yikanga. Mbere y'uko abapolisi batabara abaturage babonye ko ateje ibibazo, baramufashe ndetse bamutura hasi, baza kumenya ko yari yanasinze. Nyuma polisi yo mu mujyi wa Antwerp yamutaye muri yombi. Yaramenyekana impamvu yari ari kugenda n'ishoka mu muhanda, anagaragaza imyitwarire iteye inkeke. Kubw'amahirwe uyu mugabo nta muntu yakomerekeje. Amashusho yabanje guhererekanwa ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane nka TikTok. Nyuma yaho yaje kuvanwaho. Aho ni mu Bubiligi twari turi. Hanyuma tujye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika habereye impanuka ikomeye. Iyo mpanuka ni iyihe? Abantu 11 bishwe n'isandara ry'ikigega cyarimo ikinyabutabire. Abishwe n'iturika ry'ikigega cyarimo ikinyabutabire muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bageze kuri 11 ndetse n'imibiri y'abantu 9 niyo imaze kuboneka. Kuwa 26 Gicurasi 2026 nibwo hatangajwe ko abantu 2 bishwe n'iturika ry'ikigega cyarimo ikinyabutabire gikorwamo impapuro. Byabereye mu ruganda rwa Nippon Dinawave Packaging ruherereye i Longview muri leta ya Washington. Hakurikiyeho ibikorwa byo gushakisha ababa baburiye muri iyi mpanuka bitwara hafi icyumweru cyose, hifashishijwe uburyo butandukanye burimo na drone. Impamvu ni uko iki kigega cyarimo litiro 3.4 bya miliyoni. Ni ukuvuga ni miliyoni 3.4. Ni ukuvuga amajerekani 900 bya white liquor ikoreshwa mu gukora impapuro n'ibindi bikoresho. Inzego z'ubuyobozi zatangaje ko ibi binyabutabire byagiye no mu mazi yo mu mugezi wa Colombia wari hafi aho, ariko ko nta ngaruka byagize kuko amazi abaturage banywa cyangwa umwuka bahumeka bitanduye nk'uko byatekerezwaga cyangwa se byakekwaga. Nippon Dinawave Packaging ni uruganda rw'ikigo cy'Abayapani gikora impapuro cya Nippon Paper Industries. Nippon Paper Industries yaguze uru ruganda rwo muri Amerika miliyoni 225 z'amadolari, iruguze n'ikigo cya Weyerhaeuser gikora ibikoresho bikozwe mu biti.
mu wa 2016 nibwo rwiswe Nippon Dinwever Packaging. Imiryango y'aba bantu rwose yihangane kubw'iyo sanganya. Hanyuma nanone tugarutse muri Kenya, muri East Africa, abakekwaho Ebola bahawe inzira yihariye ku kibuga cy'indege cya Jomo Kenyatta. Ibintu bya Ebola ariko bikomeje kuba kasamutwe mw'abantu. Nukuri mwirinda ahantu muri hose. Guverinoma ya Kenya yatangaje ko mu rwego rwo gukumira ko Ebola yakwinjira muri iki gihugu, yashyizeho ahantu habugenewe ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Jomo Kenyatta ho kwakirira abantu bavuye mu bihugu byugarijwe n'iki cyorezo, aho bazajya babanza gupimwa kugira ngo barebe ko ntacyo bafite. Ibi byatangajwe n'umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubuzima muri Kenya, Mary Muthoni, ubwo yari yasuye iki kibuga cy'indege. Muthoni yavuze ko abakoresha iki kibuga cy'indege baturutse mu bihugu birimo Ebola bazajya bakoresha inzira ya 16 cyangwa gate 16. Iki cyemezo kikaba kireba abavuye muri Uganda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ati abagize itsinda rishinzwe umutekano ku kibuga cy'indege cya Jomo Kenyatta bazajya bacunga imiryango 6 yose igize iki kibuga. Ikindi kandi umuryango wa 16 niwo uzajya ugenewe abagenzi baturutse mu bihugu byugarijwe na Ebola. Yakomeje avuga ko bashyizeho iyi gahunda mu rwego rwo gukomeza kurinda ubuzima bw'abanyakenya, cyane cyane abakoresha ikibuga cy'indege. Uyu muyobozi yavuze ko kugeza ubu nta muntu ufite ibimenyetso cyangwa urwaye Ebola uraboneka muri Kenya, ndetse ko bazakomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo iki cyorezo kitagera muri iki gihugu. Virusi ya Ebola izwi nka bundi buryo yabonetse bwa mbere muri Uganda mu mwaka wa 2007 kugeza 2008, yandura ku bantu 149 yica 37. Muri 2012 yagaragaye muri RDC mu gace ka Isiro, abantu 57 barayandura yica 29. Kuva virusi ya Ebola izwi nka bundi buryo yongeye kugaragara muri RDC, imaze kwandurwa n'abarenga 1000 mu gihe yishe abarenga 200. Muri Uganda bayanduye ni 9 ariko yica umuntu. Aho hari muri Kenya, mwirinde mwakabyara Ebola, ndabona ibyayo ntamenye ibyo ari byo. Hanyuma reka tugaruke muri Uganda gatoya, aho hari inkuru ibabaje hari aho umusaza w'imyaka 50 yishwe na mugenzi we amuziza inyama. Umusaza w'imyaka 50 y'amavuko muri Uganda yishwe atewe icyuma nyuma y'amakimbirane bivugwa ko yari yaragiranye na mugenzi we yaturutse ku kugabana inyama. Uyu mugabo Tumwebaze Joachim yari atuye mu mudugudu wa Mubanda mu gace ka Ryelo. Yatewe icyuma mu ijoro ryo kuwa 28 Gicurasi 2026. Amakuru yatangajwe na polisi yagaragaza ko Tumwebaze yagiranye amakimbirane akomeye n'ukekwaho kwica bitewe n'inyama bagombaga gusangira. Amaze kumutera icyuma yahise acika. Nyuma yo gukomereka bikomeye, Tumwebaze yahise ajyanwa kwa muganga ku kigo nderabuzima cya Rubirizi kugira ngo yitabweho, ariko abaganga basanga yamaze gupfa. Polisi yavuze ko yahise igera aho icyaha cyabereye ikusanya ibimenyetso mbere yo kohereza umurambo mu buruhukiro bw'ibitaro bya Lugazi kugira ngo bakorerwe isuzuma rigaragaza icyateye urupfu. Umuvugizi wa polisi muri aka gace, SP Tayebo Apollo, yavuze ko iperereza rikomeje kugira ngo hafatwe ukekwaho gukora iki cyaha. Yasabye umuntu wese waba afite amakuru ashobora gufasha mu guta muri yombi ukekwaho ubwicanyi kuyageza kuri sitasiyo ya polisi imwegereye. Yakomeje yihanganisha umuryango wa nyakwigendera, anashimangira ko inzego z'umutekano ziri gukora ibishoboka byose kugira ngo ukekwaho icyaha afatwe vuba bishoboka. Hanyuma twagiye muri Nigeria, hari inkuru tureba nk'abanyarwanda rwose inkuru nziza, nuko Nigeria yakuriyeho abanyarwanda visa binjira muri iki gihugu ariko batarenze iminsi 30 bariho. Gusa nanone Nigeria iravuga ko yiteze ko bizagira ingaruka nziza. Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubukerarugendo muri Nigeria, NTDA, Ola Awakane, yashimiye icyemezo cya perezida w'icyo gihugu Bola Tinubu cyo gukorera abanyarwanda visa yo kwinjira muri iki gihugu bakaba bamara iminsi 30. Yagaragaje ko icyo cyemezo ari ikintu gikomeye cyitezweho guteza imbere ubukerarugendo n'igendanire hagati y'ibihugu byombi. Mu itangazo ryasohowe n'ishami rishinzwe kumenyekanisha amakuru muri NTDA, Ola Awakana yagaragaje ko ari intambwe ikomeye yatewe mu gushimangira umubano w'ibihugu byombi no koroshya uburyo abantu bagenderanira ku mugabane. Ati aya masezerano azoroshya uburyo bw'ingendo z'abantu, gusangira umuco ndetse anafungura imiryango mishya ku bukerarugendo hagati y'ibihugu byacu ko ari bibiri. Awakana yasobanuye ko iyo politiki izatuma abanyarwanda basura Nigeria
bashaka kumenya ibintu bitandukanye, urugero nk'amateka, umuco, ibyo byose bya Nigeria, ndetse no kwitabira ibirori n'abaserukiramuco n'amahirwe yo gukora ibikorwa byo gusura ibintu bitandukanye, nk'uko bigenda ku muntu n'ubundi ufite visa, ariko bazajya bahamaraho iminsi itarenze 30. Uyu mugabo akaba ari umuyobozi hariya muri icyo kigo, yavuze ko nanone nk'abanyafurika duhuriye ku ntego yo gushyira hamwe mu mikoranire igamije guteza imbere ubukerarugendo ndetse n'izindi nzego. Rero yanasabye ko visa usibye n'abanyarwanda n'abanyafurika bose bashobora kuyikurirwaho. Kugabanya rero imbogamizi mu ngendo hagati y'abanyafurika bizatuma ibihugu byabo bitera imbere. Iki ni icyemezo rwose cyiza. Ubwo niba ushaka kujya Nigeria ushobora kugenda, kubera ko urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka muri Nigeria ruvuga ko ibibuga by'indege byose, ibyambu n'inzira z'amazi byamenyeshejwe ko bigomba gutangira gushyira mu bikorwa iryo bwirizwa rya perezida. Ubundi u Rwanda na Nigeria rero basanzwe bafatanya muri diplomasi, politiki n'ibindi. Bafitanye amasezerano mu ngeri zitandukanye zirimo imikoranire mu by'umutekano, bijyanye no gutwara abantu n'ibintu mu ndege, nawe ufatanye mu bya tekinike, aho abaganga bo muri Nigeria bafatanya nabo mu Rwanda mu kubungabunga ubuzima bw'abahatuye. Rwose pakira ibikapu wigire Nigeria, dore ibintu byoroshye, nta viza bazagusaba niba utazamaraho iminsi irenze 30. Twagiye muri Australia, aho turi hanze y'u Rwanda ku mugabane wa Oceania. Australia nayo yugarijwe n'ubwiyongere bukabije bw'imbeba. Abahinzi bo mu bice bitandukanye bya Australia bugarijwe n'igihombo cy'imyaka yabo cyatewe n'ubwiyongere bukabije bw'imbeba zitangira kuyirya itaramera, ndetse zikabanabatera mu ngo zabo. Ni ikibazo kije mu gihe abahinzi bari basanzwe bahanganye n'izamuka rikabije ry'ibiciro bya lisansi n'ifumbire ryatewe n'intambara yo muri Iran. Cyatangiriye mu burengerazuba bwa Australia, aho abahinzi batangiye gutanga amakuru y'ubwiyongere bukabije bw'imbeba muri Werurwe 2026, ariko nyuma icyo kibazo cyagaragaye no mu majyepfo y'icyo gihugu. Damian Ryan umaze imyaka 50 ari umuhinzi yabwiye BBC ko buri munsi afata imbeba ziri hagati ya 20 na 30 mu nzu ye, ndetse n'izigera ku 150 mu bubiko bwe. Undi muhinzi witwa Belinda ufite hegitari 5,500 yavuze ko icyo kibazo cyatewe n'umusaruro mwinshi wabonetse mu mwaka ushize, watumye imbeba zibona ibiryo byinshi zororoka cyane. Yagaragaje ko umusaruro mwinshi watumye hari bimwe mu bihingwa byeze bisigara mu mirima, ubwo imbeba ziba zibonye ibiryo zitavunitse, bituma zororoka cyane, none zugarije ubuhinzi. Umwe mu bahinzi yagaragaje ko hari imirima usangamo imbeba ziri hagati y'8,000 n'ibihumbi 10 kuri hegitari. Abo bahinzi bavuga ko izo mbeba ziza nijoro zikarya imbuto baba bateye zitaramera, ku buryo bujya gucya mu gitondo igice kinini cy'umurima kigomba kongera guterwamo izindi mbuto. Bavuga ko icyo kibazo cy'imbeba kirenze kure icyo bigeze guhura nacyo mu 2021. Umwe mu bahinzi b'ingano yavuze ko guhangana n'izo mbeba biri kubateza ibibazo byinshi birenze ibihombo byo mu buhinzi. Ati guhangana n'imbeba biri kutugiraho ingaruka zikomeye, kuko usanga nijoro ziruka mu gisenge no mu bindi bikoresho byo mu nzu hose. Amajwi yazo nayo ni ikindi kibazo, ndetse aho ziri usanga humvikana umunuko. Umushakashatsi w'ikigo Silo gishinzwe ubushakashatsi mu bijyanye na siyanse muri Australia, Steve Henry, yavuze ko kwibasirwa n'imbeba bifatwa nk'ikibazo gikomeye iyo nibura imbeba 800 ziri kuri hegitari imwe. Bivuze ko icyo kibazo hamwe cyamaze kurenga ibyo bipimo, kuko abahinzi bagaragaje ko imbeba kuri hegitari imwe zikubye uwo mubare inshuro nyinshi. Igikomeza icyo kibazo cyane ni uburyo imbeba zororoka vuba, kuko nibura zishobora gutangira kubyara zifite ibyumweru 6 gusa, aho ingore ibyara imbyaro ziri hagati y'ibyana 6 n'icumi, ihaka mu minsi iri hagati ya 19 na 21, kandi nyuma y'iminsi 2 cyangwa 3 ibyaye ishobora kongera guhaka. Mu gukemura rero icyo kibazo, ubuyobozi muri Australia bwemereye abahinzi ikoreshwa ry'umuti uhambaye mu kwica imbeba witwa zinc phosphide iyo 50, iyo bita ZP50, ndetse bafite n'icyizere ko imvura iteganyijwe kugwa muri iyi minsi iri imbere ishobora koroshya icyo kibazo. Twagiye aho muri Uganda abagabo bakize Ebola bategetswe kudatera akabariro
Minisiteri y'ubuzima ya Uganda yasabye abagabo bakize Ebola kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina nibura mu gihe kingana n'amezi 6 cyangwa bagakoresha udukingirizo nabwo mu buryo buhoraho. Uganda ni kimwe mu bihugu byagaragayemo iki cyorezo cya Ebola kuko kuwa 29 Gicurasi 2026 umubare wamaze kwandura wari 9. Mu gushyiraho ingamba zo guhashya iki cyorezo, Minisiteri y'ubuzima ya Uganda ibinyujije ku rukuta rwayo rwa X yasabye abagabo bakize Ebola kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina nyuma y'uko bakize nibura mu gihe kingana n'amezi 6 cyangwa bagakoresha udukingirizo mu buryo buhoraho kandi buboneye. Ibi bikaba ari ukubera ko virusi itera Ebola ishobora kuguma mu masohoro y'umugabo nubwo yaba yarakize, bityo akaba yakwanduza uwo bakoranye icyo gikorwa. Ibi benshi mu bagabo muri Uganda babyamaganiye kure bavuga ko bisa n'ibidashoboka, gusa Minisiteri y'ubuzima ibasubiza ivuga ko atari itegeko, ariko kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Aho hari muri Uganda. Hanyuma muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko yiteguye kongera kurasa kuri Iran. Minisitiri w'intambara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Peter Hegseth yatangaje ko biteguye kongera gutangiza ibitero byeruye kuri Iran mu gihe amasezerano yo guhagarika intambara imaze amezi 3 yihanganishije ibihugu yaba atagezweho. Yabitangaje kuri uyu wa gatandatu wa 30 Gicurasi 2026 nyuma y'aho ibiganiro bihuza Amerika na Iran byakomeje kuzamo birantega bijyanye n'uko buri ruhande rusaba ibyo urundi rutemera. Peter Hegseth yari mu nama izwi nka Shangri-La Dialogue ibera muri Singapore ihuza abayobozi b'ingabo mu bihugu bitandukanye byiganjemo ibyo muri Aziya. Peter Hegseth ati dufite ubushobozi buhagije bwo kongera gutangira intambara bibaye ngombwa. Ububiko bw'intwaro buruzuye haba hariya ndetse no mu isi hose. Turi mu mwanya mwiza. Hegseth yavuze ko Amerika itateye umugongo aho mu bice bya Aziya na Pacifique kabone n'ubwo iri mu ntambara na Iran. Uyu muyobozi nanone yavuze ko Donald Trump yakomeje kwihangana kugira ngo hagerwe ku masezerano azatuma Iran itagira intwaro kirimbuzi. Intambara ya Iran yatangiye ku 28 Gashyantare kandi ku ikubitiro yahitanye abayobozi bakuru ba Iran barimo n'uwahoze ari umuyobozi w'ikirenga wayo Ali Khamenei. Iran nayo yirwana inafunga inzira ya Hormuz byatumye ubukungu bw'isi buzahara kubera ibura y'ibikomoka kuri peteroli bihagije. Andi makuru ariko aravuga ko ubundi Amerika ntiyiganira kuki Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kuganira na Iran, kuki zitaganiriye nayo kuri Iraq, kuki bataganiriye kuri Libya, kuki bataganiriye ahandi. Iran ifite ingufu, ifite imbaraga ngira ngo ibyo ngibyo mwarabibona. Ayo tuba tugomba gukora balance. Hanyuma iby'iyi ntambara iduhombya natwe kandi tutayirimo ni ikibazo gikomeye. Hanyuma muri Paris mu Bufaransa nk'uko byaramwe nubwo PSG yatwaye igikombe, ariko amaduka yo mu mijyi itandukanye mu Bufaransa by'umwihariko wa Champs-Élysées yafunzwe mbere y'uko umukino wa Paris Saint-Germain yatsindiyemo Arsenal ikagurana na UEFA Champions League. Bamwe mu bafana bayo bari kwishima bagateza ibibazo, niyo mpamvu iyo mihanda yafunzwe, kandi koko dore bishimiye ibibazo barabiteza. Intsinzi ya PSG yateje Abafaransa akaga. Mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu nibwo Arsenal yatsinze kuri penalty 4-3 itsinda Paris Saint-Germain yatsinze Arsenal penalty 4-3. Mbere y'uko umukino uba abari bafite ibikorwa by'ubucuruzi mu mujyi wa Paris nk'uko byagenze umwaka ushize, abafana barishimye birara mu maduka barayangiza. Uyu munsi rero abanyamaduka nabo bari bafunze amaduka yabo, kandi bayafungishije ibyuma na mbere y'uko iyi match itangira. So ibyo byose babikoreye i Paris, kandi rwose kwishimira intsinzi kwabo abafana bagiye mu mihanda birumvikana batangira guturitsa ibishashi byabo, kandi biriya bishashi ngo ntibyemewe. Nyine biriya bikorwa bimeze kuriya ntabwo byemewe mu Bufaransa. Ahabereye utubari twari hafi ya Parc des Princes bangije ibikoresho byabo nka televiziyo. Nanone bahanganye n'inzego zishinzwe umutekano, abagera kuri 79 batabwa muri yombi, 45 muri bo barafungwa. Ni ukuvuga abantu bari bari mu muhanda nibura ngo bari 20,000. Abapolisi nabo boherejwe muri uwo muhanda bari 22,000. Bashyizwe mu mijyi itandukanye mu Bufaransa, harimo abapolisi 8,000 bari bari mu mujyi wa Paris gusa. Mu mwaka ushize w'imikino
PSG yegukanaga UEFA Champions League yari iya mbere mu mateka yayo. Icyo gihe nabwo hangijwe ibikorwa bitandukanye inahagarika ingendo zimwe na zimwe mu mujyi. Minisitiri w'umutekano wo mu Bufaransa Nunez yejeje umutekano agira ati birakabije ariko ingamba zikomeye nazo zashyizweho mu kurinda umutekano wa buri wese. Paris Saint-Germain yegukanye UEFA Champions League ku nshuro ya kabiri ikurikiranye, ari nazo ifite mu mateka yayo muri rusange. Hanyuma reka dusoreze hano mu Rwanda. Iyi ni inkuru ibabaje rwose, aho mu karere ka Muhanga umusore yicishije nyina urusyo. Yamujijije iki? Reka turebe ibyo ari byo. Mu karere ka Muhanga umurenge wa Muhanga akagari ka Kanyinya haravugwa inkuru y'umusore wicishije urusyo nyina yarangiza akigira mu kabari kunywa inzoga nkaho nta cyabaye. Intandaro yo kwica nyina nuko uyu musore witwa Nzayisenga Onesphore yari yaragurije murumuna we witwa Nkundabose Oscar amafaranga 25,000. Yasabye rero nyina kumwishyuriza murumuna we. Nyina nawe aramusubiza ati rindira cyangwa se tegereza murumuna wawe aho yajyanye na papa wawe gupagasa mu karere ka Rwamagana. Hanyuma rero Dusabimana Telesphore akaba ari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muhanga yabwiye Umuseke dukesha iyi nkuru ko ahagana saa 9 za mu gitondo uyu musore yasanze mama we mu rugo aho yibanaga akamwicisha urusyo rusya amasaka. Yarangije kumusiga asiga umurambo we mu nzu ajya kunywa inzoga mu kabari nkaho nta cyabaye. Rero inyuma yaho ngo yaje guhamagara murumuna we aramubwira ati bwira soko namwiciye umugore. Umugabo nawe ari nawe papa w'uwo mwana w'umuhungu yahise ahamagara, hanyuma bajya kureba mu rugo kuko basanga uwo mwana yishe nyina. RIB rero na polisi bahise bakurikirana icyo kibazo, hanyuma uwo wishe nyina bamujyana kuri sitasiyo ya RIB. Amakuru avuga ko uyu Nzayisenga Onesphore ukekwaho kwicisha nyina urusyo amasaka n'ubundi yari yarigeze gukatirwa imyaka 3 akurikiranyweho icyaha cyo kunywa urumogi, aza kurekurwa n'imbabazi za perezida wa repubulika ye. Numva ko iyi ni inkuru ibabaje. Amakuru aba ari menshi ariko ayo niyo twabahitiyemo. Mwakuzi nimukomeze mugire ibihe byiza, turi kumwe muhaye murongo.